Dragan Jaćimović, srpski planinar i ekstremni sportista, prvi je čovek iz Srbije koji se popeo na najvišu kotu na svetu, Mont Everest. To se je dogodilo 26. maja 2000. godine kada je upisan pod brojem 1302 među osvajačima najvišeg vrha na zemlji, posle prvog koji je to učinio, Novozelanđanina Edmunda Hilarija. Dodirnuo sam prazninu oko sebe i doživio ispunjenje koje malo ko ima privilegiju da doživi. Na neki način to je pobjeda nad samim sobom, zahvaljujući kojoj sam postao svestan da više u životu nema potrebe da se dokazujem ni sebi, ni drugima. Izjavio je naš vodeći alpinista, bivši vojni starešine i pripadnik Kobri. Na 8750 metara sreo je Amerikanca koji je silazio s vrha. Kada je ovaj shvatio da se Srbin penje bez boce s kiseonikom, kucnuo se po glavi kao da ga pita: jesi li lud, ideš li bez kiseonika? Dragan Jaćimović je nastavio i uspeo. Bilo je to 64. dana od početka penjanja. Srpska trobojka zavijorila se na vrhu sveta. Sportsku karijeru je započeo 1989. godine, tada se prvi put susreo s alpinizmom u Sloveniji. Popeo se na mnoge vrhove u Srbiji i svetu. Kao vođa ekspedicije uspeo da postavi nove rekorde u grupnom penjanju. Osnivač je i prvog tima za ekstremne sportove u nas.